Ti Masakbayan. Ti napalabas, imo na naglepas ni Aurelia iti training na iti masahe. Isu apim manaw iti training center, ket napan nagtrabaho iti bagyo. Nagliday ni Alfred, gapu iti panagin na dayuda. Nagkinarida nga rod, asaan da nga aglinipat, nga uragin na dayuda. Iti panagmaymaysa ni Aurelia. Inasit ganda ito'y ni Marlon, ket nagsarsarita da. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas na pauluan. Destiny. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Alam mo nun, sumrot kan di taunag. Ang mga no ada umay ang pamasahe. Diyak kaya Aurelia. Sumura ka klang, no kadwa ka. Diyak kaya't ngagmay-may sa ka dito eh. Anya? Alang nga rod, intan di taunag. Sika talaga, tilara aramidan. Welen, ket gapot ati makder kan. Tumakderak matan. Sige, mapantan dito unag. Ipakita man ka ni Manang Lin, no agbagay tamat lang. Anya? Kumporme man ang ibagbagang Marlon. Umay kakit din, sumratan. Apaya si kalang ti adda dito'y conference room. Emma, ayan nga dagiti kakadwa tayo nga agpractice. Ay na, saan da pa'y lang ang nakasagana? Angam sigurado. Umay dan tumot lang inton madamdama. Ay, masapol nga nga ag-practice tayo. Tapno saan ang nakababain inton ag-perform tayo. Sana bale, urayan tayo lataidan. O sige nga rod panawan kayo pa'y dito'y. Mapan ko kita ang dagiti daddo makakadwa tayo. Kantap no makapagin nistorya kayo pa'y lang adwa. Anya, tila ibagbagamot si ka, tindo. Amangan no adda makangagkan ka, kat anya pa'y ti may bagada. Oh, ada ka matgaya man dito'y kusina, Emma. Nakaluto ka din? Saan pa'y Marcy? Ang mabiitan da ito eh. Wan gayam, nasabat mo ka di da tindo kan Alfred? Pasensya kan gayam, ngamjak pa'y nasabsabat idasi pod itay nagritira tayo. Ay, amangan no napandaman ng ijay igid ti baybay. Nalabit akasta. O sige, tulungan kan ngagluto. Kalpasan na, sa pulen ta ida, tapno makapangan tayo matan. O sige nga Rod, tulungan na kon, tapno nadardaras amalpas. Talaga nalaing kayo nga agluto. Emma, Marcy, magustuak dagiti inluto yu amasida. Husto ti ko na ni Tindo. Talaga na imas ti panaglutluto yu adwa. Talaga? Agyaman kami no magustuhan nyo gayam dagiti inluto mi kan ni Emma manong Alfred. Tindo. Inton maminsan, da kayon tumati agluto. Kaya't mimat ngamin amaramanan ti luto yo. Unyag pa iso da kayon tuman mat ti agluto inton bigat. Di kayag danag. Agluto kamin tumat inton maminsan kinitindo. Iparaman mintumat kada kayo, tinaimas a panagluto mi. O sige man nga ron, agluto kayon to. Siguraduan nyo lang magustuhan mi dagiti iluto yo. Emma, sika ka di dayta? Wan Marcy. Oh, apay nagsannaay ka. Kaslada na nagapampanunutam. Ada ka ti parikot mo? Adda kayat ko nga ibagakan ka. Kat sapay la ko tadi naksidiran gapo iti daytoy. Mariribo ka na kamin. Sika lang ti amok apang ibagaan iti daytoy. Anya nga min dayta aya. Alan ibagam laang tapno amok mat. Amom, inot ang mapukpukaw ti panagayat ko kan ni Alfred. Anya? Sigurado ka kadi iti dayta nga ibagbagam, Emma? Sigurado ak itiriknak. Ngam, maamakak amang ibaga iti amin kan ni Alfred. Sigurado ang masaktan no maamuan na. No talaga kasta ti marikrik nam,
nasaysayat lang nga nakasaritam ni Alfred. Ipudnom ti pudno ariknam ita. Dayta ti kasayaatan nga aramidam. Jak nga rod ammo ti aramidag. Jak mat ngamin kayat apasakitan. Ngamin, nagbalin anapudno kanyak ni Alfred. Anya ka diti ko naman napatag ni ibagam kanya, kani. Apay masapol pa'y adito'y igid ti baybay ti pagsaritaan ta. Alfred, sapay la ko matamaawatan nak. Sapay la ko tadinak to kagura. Ha? Anya nga minday ta. Ibagamon, tapno amok. Lading itak. Ngam lipatan na kon. Gaputa saan kan nga ay ayatan. Anya? Abay mo tanakastoy ti aramidang kanyak? Adda ka di nagbasulak kan ka? Awan. Amok. Nagbalin ka anapudno iti relasyon ta. Ang aglinipatan. Awanan panagayat ko kan ka. Sapay la ko tasaan nga agsakit tinakam mo kanyak. Una yung tikas to nagbanagan ti ayan-ayat ta, Emma. Nasakit na ito yung inaramid mo. Ngaman niya karad. Masapol nga watag ti kinapod na. Adi na kun ay ayatan. Lading itak tikas to apagtungpalan ti relasyon ta, Alfred. Kat ulitak. Pakawanan na kuma. Jack ing gagara ti kastoy ang mapasamak. Kaduanak, Tendo, intagi na ti arak. Anya? Saan na mabalin, Alfred? Amo mo't ang maiparit dito iti agbartag. Saan ka di? Malidayanak lang amin. Gaputan na pukaw ko na namimpinsan ni Emma. Nakiwin na suwas kanya kajak amo ti makagapo. Imbaga namat kan katirason. Saan na kan ngay ayatan? Una, ngam nagsakit Tindo. Napudnuak ba't kan ko ana? Ngam apay ang naglakalang tipan nakibreak na kanyak. Patib kerem tirik nam. Awata mo ti kinapudno. Talaga siguro asan na seryoso kan kadadya babae. Laglagi pam. Umadanin ti graduation tayo. Saan mo nga itulok aday to'y abanag timang dadali ti panag-training mo? Pari Tendo, Ay, unay matan na Emma. Basta winaswas na matlatan ti relasyon nyo. Di naman la pinanunot ang masaktan ka. ininot kanwa na pukaw ti panagayat na kanyak. Iso anak iwin naswas langan. Ngam nagsakit da ito'y kanyak pare. Kasladyak kabalan nga klunen. Maawatak tirik na. Nga masapol nga agbalin ka anatibkar. Di mo ko maipalubos nga idagal na kaday to'y apasamak. Aggraduar tayon. Iso ang masapol nga agbalin ka anaragsak. Husto ka, Tindo. No pa'y nasakit. Ikarigatak timang lipat. Ada ka matgaya man dito'y conference room, Tendo. Wen, masapol nga agpractice tayo. Para iti umadanin na panagturpos tayo dito'y training center. Ay, wen nga rod. Aglepas tayon. Ngam, naglepas matan ti relasyon da Emma kan Manong Alfred. Wen nga rod. Masyanak unay kan ni Alfred. Nakalidliday unay. Talaga nasaktan. Gapo iti napasamak. Wen nga rod. Ngam, awan mabalinta. Andi nga yan talatan ni Manong Alfred. Tapno di na unay marik na ti pan nakapasakit na. Husto ka. Kasta ti aramidan ta. Apay ka di, Emma. Kuti ka la ako ti. Saan ka di pa yung makaturog? Kinapudno na. Pampanunutak ni Alfred. Makarik na kiti asikan kwa na. Gapo iti inaramid ko. Amok. Napasaktak iti husto. Matlagayam. Apay nga rod anakiwin naswas ka kan kwa na ngay.
Gaputa awanan apulos mariknak apanagayat kan ko na. Saan anala ka timang lipat, Emma? Nang runa, kat talagamot nga inayat na ka. Sa bagay, natibkar ni Alfred. Iso ang mamati ak analakala ang tipan na kailiw-liwag na itinapasamak iti relasyon mi. Sapay la kumatakasta. Ngamin, madlaw ang masaksakitan pay laang ni Manong Alfred nga aging gaita. Kapo iti panang waswas mo iti relasyon yo adwa, Emma. Umay ka, Alfred. Makikantata kadagiti kakadwa tayo. Agpraktis tayo. Kaputa duwalangan nga aldaw ti palabsen. Graduation tayon. Kamaudyanan na. Malpas tayo matlangan ti training tayong agmasahe. Gusto ka, Tindo. Ngamawan ganas ko. Gaputaliday. Kan sakit ti marik-rik nakitagon daway. Maawatak ti Riknam. Ngamrumbang atulungam tabagim. Umay kakit din. Makipraktistan kadagiti kakadwa tayo. Laglagi pam. Adda pa intermission song mo. Umay kan gayam. Naglayngag kanta ni Manong Alfred. Saan ka di? Wen, Marcy, nalaingag kanta ni Alfred. Ngam, anya ko ma. Saan na ka maayo gapiti dayta? Unay kan, Emma. Gaputaawan kayon. Kastalatan ti panagsasaom. Ay, basta, awanan apulos ti panagayat ko kan na. Iso adyak to pulos maayo nga uray nalaingag kanta ako na. Ala, gusto nga rudan. Nagadun timbagan. Agtalnakan. Anya ka diti bagampay lang kanyak, Alfred. Apay akayat nakpay lang makasarita. Talaga ka di adin akon kaya, Tema. Talaga ka di nga awanan lugar ko di tapusom. Dayta ka di manan ti ibagam. Di mat nga ibagakon nga awanan apulos tirik nakkan ka. Pasensya ka, Nema. Talaga ngamin nga ayayatan ka. Kat numabalin. Agsinublian ta ko, ma. Saanan ang mapasamak dayta? Gaputa saan kan nga ay ayatan? Kat sapay la ko ma, tasardangan nakmatan. Adda ka matgaya man dito'y conference room, Emma. Mabalin ka dito agtugaw dito'y abay mo. Naglawa mo to'y hall, Alfred. Ngam apay adito'y pay abay ko tinapilim apagtugawan. Pasensya ka la ko man. Kailiw ka ngamin. Iso akayat ka kuma makasarsarita. Kabayatan asaan pa anang rugi ti practice tayo. Alfred, amuklat tanoan niya ti sumaruno nga ibagam. Ang ulitak manen, saan kan akayat? Katsapay la ko ma, tasardangan nakmatan. Unay kan, Emma. Pinagsasawam kit din ni Manong Alfred. Kasano? Ipilit na palang tibagi na kanyak. Imbagak lang arudan asaan kon akayat. Ngam, kasaritam latta kumamot iti nasaya at Saan ka takas dya pagsasawam? Pasensya kan, Marcy. Diyak lang amin kayat tinadagulit a tao. Iso asapay la ko ma. Tamaawatan ni Alfred day taabanag. Nagsarita kami matan. At damatan kan kuana, no di natulungan ti bagina ang makailiw-liwag. Anya? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta seryeta ito alawas na puluhan. Destiny. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.